eyure company nambe yemo eyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo iyo erange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Werebuja mwancho umurigererio Gatembe TV andonse asotorigerete kurwa hemagarabe igaye halero litukeli gali aramisi italigi 14 cy'umutenyo gatana gatatu mwaka bw'ikiri bubere na 2025 egene kyonga cinsa ibere asenchira yobo ikirano cyeni ngongoro kwa runo toto nyangiri na ho yutoko bwatana kwanza bimenyererio nigakorwa Wilson Makoli litangike gima aya negatiana kwaleganire azikyonga cinsa ibere magarabe halero Nabaito aba youth ababake abaruani balikuruka nabuo enguso yetu nabuo the most important people is a Kenya Murikyo manene we wisara yobora niko tarira chia wisare yu ase e county ya Kisii na washirikiane na maofisa wa county kuona kila mkulima anapata extension services. Mwasiri webyombe musikikiriva mpesa uparanya gutarira abalimi bekawa imeye county ya Kisii aboigo elia ya Nyamira. Of these complicated cases, saving on time and proper management of the baby and the mother. Abokoreri ase enyagitari ya Kirenyo ime bunge ya North Mugirango e county ya Nyamira goikirana.
Mwentu moligerelie kionga chinsabire togo cha kurwase county ya Kisii asitokuma yomna omolikyo botambe ase wizara yobarerania wa mangana gose Ministry of Information, Communication and Digital Economy Mosque Stephen Isaboke nige mambe ya lero anyara kabago talira chiabis chobarerania ime yomochie obosongo ase county ya Kisii asomorolio bokorubora na kogenderelia amagacho a studio mashinani chiabisi chirachi gokonya ase ogokinia ebyegwa igatia basae okwana chinga kecho nigo ana kebona serikali yabekire chibesa ase okogenderelia obagacho bwo boigo okwanira omokebwe serikali aso kurwanira abasae molikito Daniel Ntiri na mange ase taro yomolikyo botambe ase wizara yoboerania Stephen Isaboke ase county ya Kisii nigolitikolero haralia bene okwendeligwa kwa magacho yechiabisi gosti studio echomono chira chigutumika ase okorekodia ebyegwa ase matera nechi video oteba babekire nsemo shilingi chimilioni 35 chigukura yiga ni yensemo ya Eldoret so esebono mambi twarorire omochengo yo ogenreto okwende studio mashinani konyote nenire esange mwaka yo maiga bono nkotebanga serikali njaligerelie kabeka chibesa chimilioni 35 egere tujitokole enyombeye ya studio mashinani ya Bosongo kuze Kisii ne endere Eldoret ichibere chiere kabisa muna mwe mo contractor ateba chibuilding chiere abeke baka equipment abeke furniture abeke baka chi equipment jogo produce egera abana baito ababake bacheime bebundisa mangana content korengana na Isaboke boigo serikali ya wono ekoragwa no murai wense Dr. William Samoei Ruto nigebe tomokia nemono asoko ene kibuna abasae bakonyekire na basugumirwe goikerania chindoto chiabo asobogi mago etera sibiegwa abana baito aba youth ababake abaruani balikuru nabuo enguso yetu nabuo the most important people is a Kenya. And when I tell you my commitment to kuliga mana youth, abu na buo what the future. Abu na buo to manyete to konya agera bagendre na baroba nyoldi baga na to nyoldi. So again take studio mashinani na ego kora content na gabu a digital hub bago jo kubinza mangana chi computer ne amabaga manene serikali yetu ya retire gagu siseito egera bana baito bali gusiga banyore chance na bana bandi bonsi Kenya ngima gozense na baroba so mangana ya digitali magaga ya Isaboke nigatarira magacho ye posta asebogatagati bomochi Bosongo na magaga ya hasi chiabisi chia huduma center asakwanira okogikwo kwaye asomubaro wabasae abo bakonyoro bokoreri wengencho asensemeye boigo ogokero mubaro monene wabantu bakwerikia ense murobori omuya bogwenia osha kuruboterige daseni kagatembe kurega se county ya Kisii litrene ngorko Daniel Ntiri na serikali nene nigo ebegete nsemo chishiringi chipirioni isane mochi nigutaisato elio gochia kobakana abalemi bekemaligie kagwa aserideni elibabwate mwasiri o cooperative ime yense ya Kenya omasikugiri bambesa o baranya nero kwana yiga chinga Kenya kabaga gutalira county ya Nyamira munagotumanya omulikito Fatigad Gisemba serikali enene nigo ebegete ensemo chishiringi chibirioni isano nechirukuta isano nemo elio gochia kubakanira abaremi bekemaligie kagwa aserideni elio babwate. Tumefanya hesabu katika wizara na tukapata yale madeni ambayo inataka ilipwe isaidiwe kulingana na agizo la rais ni shilingi bilioni 6.8 billion. Umuwaziri o cooperative imeyense Wycliffe Oparanya nere okwanire ayaiga buna enjira eyemo yo kubasira abaremi bekemerie ikyo asabasegetire abuzimika ekawa asogutumia hamachiko yekerero elio gokinia rigesa ryabo. Kwa hivyo kitu ya maana si kupanda tu kahawa, lakini upande kahawa kujua ya kwamba unatumia teknoloji ya kisasa ambayo itakupa mazao zaidi.
PS o Cooperatives Patrick Kirami ensemo yaye akwanira umuroberio ya serikali yabikire ensemo yogochia kwenekia obwibi ngochia kusiriwa bore. And I want to address the cooperative officers who are here. You either sign up or mtoke kwa maneno ya kahawa. The time has come. Kwa wakulima, ukipeleka kahawa yako kwa factory, unajua umeuza nini as a bare minimum. The proposal we have tunasema kila tarehe 5 ile kahawa yote umedeliver unalipa kama ni 40 shillings advance, unajua vile nini unafanya. Kubatikana na yonigo mubunge Onoth Mogirango Joash Nyamuko na boigo omonogeri kwe bunge ya Nyamira Thaddeus Nyabaro bakwanira omuchando monene bwokuburwa kuburendi wika wa egentu kyabeire gekoirera nonyina makweri. Kofi ndio imetufundisha, Kofi ndio imefundisha watu wetu, na kama kuna maafa yamefanyika katika hii constituency yetu, mnajua ni mambo ya Kofi, si ndio hivyo? Watu wengi mwa watchmen kwa sababu wanajua hii Kofi iko na pesa. We have also a problem of brokers ambao wanaumiza watu wetu. Kwa nini serikali wakati wa kufuna tusipewe askari wawili in every cooperative society? Ensemo yaye omucounty commissioner Onyamira Erastus Mbui nigo aburiri abaremi kubwatirana amone bitabo byoborende kwetera soko enana amangana ayo arakonye gusiria obusaria oboiga. Tunaweza laumiwa, lakini hatujui ni kipi ambacho umeweka kwa store yako. Kama unajua kuna dhahabu umeweka hapo, tafadhali liars na sisi tuone vile tutakusaidia ili kawa yako iwe salama. Chingaki echecho omugabana Amos Nyaribo nigo aganirie ebitanda ebyo bigotumeka asokwanikirira ekawa ase bigwanda byagachwe byekerero nabo igochisola kubekwa aroro. Mahali wanaanika kawa yao ni ya samani na inataka ya chuma. Ongeza na hiyo utusaidie na sola ya kukausha haraka, kwa sababu hapa nchi hii mvua inanyesha karibu kila siku. Kingo reporter Getembe Koraiga Ekerenyo North Mogirange County ya Nyamira Njefatigad Hisemba na mwasiri oyoyo oparanya nigatebire buna mbachiko bwatoka megerio gochia sabasa kurwakira eward elia gochikokinia oboremi bwekemariekio giekagwa na boigo nigaganirie kubwatana gati ya serikali chonsibere serikali yanene na boigo serikali chikosi serikali chirie county aseboigo banyako bakugani ase okugania oborendi goikaranigwa ase ebigwanda byechikagwa mnago tumanye mulikito Polycarp Okara ukwana uparanya nigagendera ko bagakoro cyo gutago ko kwaye kubwatakana mone ngwana yo mugavana we county Nyamira Muske Amos Kimunyaribo uriyangane yigaye kahawa inyorekare no paranya nigakabera umwana siasa samatu kamagega asamatebiriye kweneke buna ngo tarari we kabisi aheri bagambe iguriyangana ye kahawa ibirakonye muremi ingana yanyara ko bagakoro kebenenge serikali ye county igo etakire kubwatarana mone serikali nene eligo kinekemelekega gikahawa unaniambia nikiwa hapa na ukija Nairobi unaenda kupumzika mpenda unataka upitie ofisi yako utakuwa unafanya makosa, si ndio? Tuongee kweli. So ni mambo ya mahana kuona ya kwamba tunashirikiana na county government. Ule county government inalala na kwambia okay, wewe endelea kulala, kwa sababu hawa wakulima yeye ndio anawajua hata kuliko mimi. Ukwana boigo nigatebire muna nigo baratkunyara ko bakweneke buna basaya bo barenze y'imyaka 35 babiri kurwase ewadi matkunyara ko bakwegeriwa injira baratkunyara ko boigo bakwegeria abalimi bande igoro ryo gukinya ekahawa. Na tunataka people who are below 35 years wakuje kule Nairobi wakuwe trained kule Ruiru, wengine waende paka kule University ya Cooperative University of Kenya wakuwe trained, alafu wakuje kwa ward na washirikiane na maofisa wa county kuona kila mkulima anapata extension services. Ningana yo webi na wego no kuburo ko bolenja setin semo ekahawe yege ko gachwa
ni ganyara ko bagukwanirwa ase oburendi bwaganiri ukinyara ko bagotingirwa ase ekahawe yege ko gachwa into kurengana mu waziri yigatebire ekero ekahawe yega yanyara ko bagokogeswa nigo etakire koni wasuba ngo muno eri gutanga yanga buna yega shida ile iko obuyiwe kikawa botuko abantu babo cyane kibunuki mujorete mu mudara kwenya kenimo agariko mujorete Paka we must have enough security. Na nini cooperative official, you must also report to the authority wale wako in charge of security. Ndio wajue kahawa iko hapa na msiweke kahawa sana. Mkifuna haraka mnakausha mna transport. Mweungo mwako embewu yejikawa ijakuwa wasio mugondo na umelima mashimo utapewa bila malipo. Tulisikia hiyo? Makofi ya hiyo. Ikinkuripoti ligetasini kwa wanjite kia Gatembe incho nguru kwa Polycarp Okara Mwanchumo rigereri mawasiri ukiriwa mbesa Oparanya nigatarira county ya Nyamira na boigo county ya Kisii na yu afatika Disemba na boigo Polycarp Okara na ye anyaraka baga kukwana ase county ya Nyamira na boigo ase county ya Kisii moliketo diponi asanya nigabwati roboti oru na gutwariganiria bunaroko bwati Asetaro ya Sorogongo rwagusi ritukulia lero muwaziri wa mangana cooperative saiga sense ya Kenya omusike Wycliffe Oparanya igori tuko lia lero akora egikaro amona balemi bekemerigie kawa imeye county ya Kisii omujega okolekana asegeti yeskuru ya bamura ya Kisii Kuangalia mambo kama haya tuweke term limit kwa hao viongozi. Mnakubali term limit? Nione wale wamekubali term limit. Gukwa na chinga kecho Oparanya ni gatebanga ngo chiakoene kyale abalemi bakanirwe amadeni abo inse ye myaka 10 naboigo asabaga kubasegeta abalemi gotumeka omuroberio ocheri fund. Mambo ya kahawa yote ikifanya expenses zile kulima kulinda hii machine kuangalia mambo ya ofisi transportation yoyote kama iko expenditure marketing yote ile inafanywa pulping ile yote wanafanya maximum itakuwa 20% na 80% ni ya mkuu. Asege karikio kiarengete kurigereria igoro buna abalemi baranyare ko babagokonyeka kurwa sekemerie kyo nigo bakwanira ngati yechi sababu chiri chikogera abalemi mbakonyora engeria engiya kati yabo nobura yobobe ogotaba abisi kwa barayi ase egekakerike gwanerete gose term limit. Hiyo ndio serikali imesema kwa sababu ya ile experience ya Murang'a. Sasa hii pesa iende direct kwa ni makosa. Aso musangerekano yoiga abalemi boigo nigo baenekeriwa obokoreri bwekerengo kigoro korwa asabaiga bari asichabisi elina baru babe bakogokera ligesa lio kwa makwabo. Government ina program imeweka kando shilingi bilioni 2 ambayo tunataka tushirikiane na county government tufanye modernization ya equipment ndio quality iende juu. Obo bibe chikagwa ase chigachire ngati yali agenderete koirania inse abalemi abaiga asokonyora engere yabo chinga kibono abolia oburendi gotingirwa chinsemo ao. The county commission and your chairman was security hapa aketi na security agents wengine polisi AP wote pamoja even na chiefs assistant chiefs na waangalie vile kahawa italindwa. Hiyo iwezi kutoka kule Nairobi na hao wamewekwa hapa kuangalia haya. Kuripoti kitaseni kiao kia Gatembe kurega seskuru ya bamura ya Kisii elia nenkoro kwa Dipon Hasanya Mwanjumo ligereria koranga oboibi bwekagwa nabwo egetango ekenene kigima ekyo kiranya kabage kurwanirwa
linde obole migweka gweyo bonyakaba abogwikira ibirengo birobwenrete tugutigana yo mwancho murigereri mwana siasa kurwase bunge nyalibali masaba musikepeni momanye nigabolia bananchi gusabira ense ya Kenya muraibwense umuske William Ruto naboigo abaraibande okwana ase kansa ya mesabisabi ase aikirana umusangana wabangena oyo makete muna chikambi abara bwatani be kansa ya PH ase chikanansa gwetani 53 chanyarakaba wetani emerongo 35 chanyaga chikumirana umusike mumanyi boigo nigabolia boibuli gosemia abasae wetanga nobosalia obuza chinde baranyaka okubeka ense ya Kenya ase ako okwana na begeni bechikansa ao ase kambi yabangena ase kansa ya mesabisabi PH ward ya Gesusu umwana siasa korwa ase ebunge nyalibali masaba umuske pen momanyi nigaboliri abegeni gusabira umuraibwense umuske William Samoei Ruto naboigo gusabira ense ya Kenya ase obwamo. Sisi wote ni wa Kenya. Mimi kitu nataka kuomba watu wa kanisa muombe nchi ikuwe na amani. Muombe papa wetu wa taifa letu la Kenya William Samoei Ruto na Mungu ampatie akili ya kuongoza nchi yetu. Amuongezee hekima. Kwa maana mambo ni mengi sana. Muombe viongozi wetu. Leo ni siku yako, kesho ni yako. Mumanyi boigo nigabolia boibuli bosemia abana babo gwetangana chiburaburu ekyo kiranyara koba chikobeka ensi ya Kenya ase akon. Ambia watoto wetu hatuna nchi nyingine ya Kenya. Kenya nchi yetu ni moja. Wasiharibu nchi yetu. Wakati hiyo maneno wakati itafika. Mimi naongea naambia watu wa Gesusu. Wakati hii maneno itafika, watu wote wajaribu na masaba kuchagua kiongozi wa Mungu peke yake. Hapo ufanye nini? Hapo mwage damu. Kama Mungu ameamua wewe ndio kiongozi, wewe ndio utakuwa kiongozi. Chingaki chechyo nigo omusike mumanyi aboli ogochakigwa kwa magendero ao yige kanisa ase chinsemechyo anene mono inse iyeli abuliriye chikanisa chia PH. Pia wapate hospitali mzuri, pia wapate college. Mimi niko naomba sana tupate college ya PH na tuanzie hapa. Si hivyo? Watoto wetu kutoka hapa pia wasichana wetu wafundishwe kwa mapasta wa PH. Chingaki akwana na bananchi begwode yo ya Gesusu umusike mumanyi nigasaba obotoyereru nabo igokobolia serikali welibaga eliyo nyarako bakonekali abananchi amagendero ase myaka ya etigalete ebere gusyo bwobocholi obonne bo mwaka bwechiri bubere na 2025 nebere. Hii miaka imebaki mbili. Lazima tutafute maendeleo kwa serikali ile kambili imebaki. Sisi hivi na hiyo. Ni watu wangapi wananiambia ile kambili imebaki sisi tunataka maendeleo. Tunataka maendeleo ama tunataka one time? Tunataka maendeleo ama tunataka one time? Tunaambia rais aleta maendeleo hapa. Achagulie watu wengine waje kwa serikali kutoka hapa Gesusu tena. Na mwancho mwoligererie bikore byogo tumwa abasubati bali abaibuli gose bali bakogongia kurwa senyagitari yekerenyo gucha senyagitari chinde nigo byanyaka bigokiana naye ngo chingubwatekana amohono comment gwe machine chekerero ase enyagitari eyo chenyaga bachikorobe obokoreri ase enyagitari muna gutumanya mulikito fatika December emetieni ni tatu yaherire gesa enyagitari yekerenyo yaikiranetie ubobari ubutangani kigima ase chingaki omongina gosomusubati akoibura umwana ingana itakabeire abumagega negi kyari koirera ayaiga no gutabaroro which machine naboigo abanyagitari bari abagwikirania emeremo eyiga. This unit has been functional since mid-May. We did our first very successful cesarean section on 10th of May. Kukwana na getembe umunyagitari uyu tenenerete ensemo eyiga Petishepa maisiba nigo akwerera buna gesa baikiranetie ububari ubutangani umutieni ugatano umwaka uyu nigo bakonyire abangina wetania 50 nomo. The opening of this facility has also helped early deliveries of these complicated cases, saving on time and proper management of the baby and the mother. Lakini bono to agachirwe nyagitari yeto ya theater bono no batoko nyara go kokonya asobwango
na bari bande bae tinekitari chinde chesko na baro banyora bakwerpa gocharaga tonyora toko bakonya bwana. And that also improves the quality of care within this region, because a mother in labor who would have had a complication, we would have been thinking of referring that mother immediately to Nyamira. Aiga intwanyora dibaga na gukwana no musubati oyuore oyobwankomano kogongya asenya gitari eyeiga nanigo atumanyirie ayaiga. Poigo mbasaba eserikali gochiabosio kugariya unity eyeiga puna enjira eyemo yokubakonya abaroire abange. For the society, depending with the numbers per the month, sometimes we find ourselves in a position where we cannot do a surgery just because of the capacity we tend to refer these cases, and which we are really trying to avoid so that the society can get maximum care from this same unit. Chingaki echecho mbakwanira obuya bwokwerigia no muroberio bobobwenia osha na koyoakanira ase chingaki chiria omusubati akageire koreta omogeni. The fact that ako covered amelipia hiyo SHA anapata usaidizi mzuri sana. Kwanza madawa, kwa sababu daktari mkubwa has provided all the medication and all the commodities that we need for our patients. Mgonjwa hatumii hata shilingi hata moja for treatment. Madawa, the operation, care, everything 100% unapata kutoka kwa unit. Hiyo ni kitu moja nimekuja kurealize ni mzuri sana kwa wagonjwa. Hingo reporter getembe kurwasenya gitari yeiga ya Ekerenyo yegotoka imeye bunge ya North Mugirange county ya Nyamira Njefatigad na umo subati vari nyabate kurwase kenyorukia moneke kitutu cha South uyu mugakwaye azretie obugimbugaye emyaka ibere yaitire ni gari nekia kogokera na iga magiga yokobwatokerwa engombe na mwemusiebwe ward ya township omoskedi ukimasira korengana ne amata yaye nigo yagokeire ogoikirani gwa kweire yo egento batebire kirachi kokonya abana abake abo batigetwe asomo choyo mwana nagachiro gurukwe Evans Mumanyi kerakwa ngakija matanga abayiri bagacha nabasani n'umwemusi agacha akarua renda akarie ira akanyora mwana yoneka kweta agati mwana bisinini agatiga muritare bano murito mwana nandu bwirwa no gwemyaka ebere bakabana mugute nabwate bimwere lakini bana yenta akorira masikani omwire ngombu mwana no rojo mu mwana moke tigeko anye sarare esukuma abana bari bagende sukuru umwesimiwa dio kimasira natete na atebete nkochare konge ngombe nsire oikiranirie ira atebete ngokira umwesimiwa mbuya mono asise ni kunande tare miro matkonsi anda twaro moyuyu muga kona ari kuru Evans Mumanyi changamoto nerororo lakini maisha ni kuvumilia tu mbia mona asega siakorire agendere no moyuyu akonya abandi nabego nkonya nyore ya mendekire nsomeri nona abana bone gintongore ni umano yego mwemusi ngambi ya mono tigatwaro moyuyu iga na ndakonya abandi nande tare na gukorera mwancho murigerio musawo ya mo yokageire kaba omoyibwe tugo nigabekwa biara na barundi abechpigpig aschinse mo cha Kenya abarundi abo nigo bagoseria ko motusi korende onyara gokonyo na abanyanyimbo na koirwa kuika asegeta seni kya abanyanyimbo kya Kenya mnagotumanye muri kitogiri part copy oni mbulisa kuna bijongoro musawo yomo niga baturwa sensemo ya libate kiru Kenya sensemo yebunge ya machoge borabu beterna so bwemboli atokanero nigo abatebekana buna lituko lya ijuma eikia eta nigo ere amono yondo tanya ko baga wikerwa baone tiemboli bayibete kurwa sensemo ya igorera
bamenyi bensemo ya mugunga nigo benyorera sinema ya busa igoro ya ukubiko biara na gusibwa chingoli uko musawo yo ase bosio bwe egorombe enene y'abantu nigagotebekana buna nigo umusawo yo achiete bichuko mayiga yaye konia imboli yo bwibi ase umugende bwipigipigi umugodetie atebekanire gwakana kibesa gwitrenganere ororekanite barekomo Alex Nyakweba kurwa sekenyoro kia mukubo magenche bumachoge burabu nigo aeresire maisoma rorebuna nigo aso bwibibwaye bakubwatarana na Joshua Sakaria bona abantu nigo basabirwe ko maiso muno asaba saya bagwetana nemechie esengenjo mbakumenya andenki banyako bakorambalia na koira kuri boterege tembe TV kurwa sensemo ya mukubo magenche nsemo yebugia bumachoge burabu county ya Kisii Mareta Nenje Gilbert Kobi Mwanchomo likereriko ikirabuna togo kolensa megentangani yekiunga chinsa ibire litukeliga lya lero togerana asensema ya kabire niko tukoje kusanga na Dr. Kena Mose onzarigo kurwa sinya gitaja World Fit Health Center nyaga batokoligali amange igoro yokomenya okuyake bochenu gotosko challenge ngo ngoro ku Aroni Ototo Nyangiri towatirana kuransa memerdio na Wilson Makoli na boigo kurwa sema ya transmission ga kurwa Mark Willis go gotosko challenge Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati andonsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate etime tembo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama bati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari lero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imeyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mama Rosa. Jirani. Mama Rosa, nimefika hapa kwako. Karibu sana jirani yangu. Naendeleaje? Tuko salama. Mbona mzee analala chini hapa na analia? Mzee analia, mzee ni mgonjwa. Mzee amekaa nashughulikia yeye, nimempeleka hospitali, hata sasa anashinda ugonjwa wake, nimpeleke wapi sasa? Sasa shida ya mzee ni gani? Huyu mzee hajazeeka. Shida yake ni gani unamwacha hivi? Mzee wangu mara ni mgongo, mara ni kifua, ukikuja mara magoti, mara miguu, hata kuinua hivi juu huwezi inua. Sasa nimeshindwa nifanye nini jirani? Wewe usikie hata redio ikitangaza juu ya hospitali inaitwa Nuga Best. Nekene enya gitari ya Nuga Best
nero yuka ebwate okubwa wokurubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea. Nuga Best nigo babire bako wenya amarwire ao ayiwa gendere ko bagagucanda mwanya bantu unabono uburwire buri bwa mauga yani arthritis, uburwire bwo mugongo watia ulcers, amarwire yenda onsi egati amarwire ande nigo bako batukubo wene bwiga bagutumeka chimashini cheke ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate no borwere bwasumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari karibu na sensa maiga ya tokuligereria okamenya kuya kaba chenu na umunyagitari ko sinyagitari World Fit Health Center Dr. Kena Mose Onsarigo tunyaraga batoko kwanira amange tan kigima kura kwa numuligereri ngojibale bako ngojole kwa babura sana bagana ande bakana ande tukolia jumaine ko sara mesi ko ganza chinde nyimbale bako kadinga banya roba se myagiri tukochia selindra kitanya ngai tuaratu mira matukana mbiyo muno mistoto ilitera ni Dr. Moses Kena Onsarigo ngurwa sinyagitari ya World Fit Health Centers na World Fit Health Centers ntubugate kliniki gabo songo alias nyumba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu erumu 307A. Karibu sana. Asante. Daktari wando baroko nyara babimbete bikoti sana nimono gocha mutua. Abande bateba nga goita abande baroka gosenga ki abande baroka gose thyroids. Tima itingo mochando yo ngaje kurwa nsemo yawo ngaki ukunyara kabanga kyo maito mochando. Goita gose thyroid kovimba. Igase tuko tuwata notch kwende egland kirega iga nochine bagorga Adams apple nse ya Adams apple ntubwate gland gekurukunga thyroid gland so thyroid gland ye ekero ya bimbire one kurukunga goita goita no warolire monmona basubati origirye basuba monmona basubati abange bagutaraga getown nabo koranga nabo atege ndumna kambochero mbochero ase bigotibiyai so ine ye korokinga na ekwirende thyroid gland eri yakoleki ya bimbire na tebire monmono abasubati okoba thyroid ye kobimbolige limono esababu nere yemenene nga okoba madini minerals chikoro kunga iodine chiabeire kire chinkeso mubero bw'omuntu n'abasubati mono nabakogera bakogosa kutwara madini ali iodine isaine esababu nereri nambeyemo ngo tubalekera umutieni ogo tukoli nkoruskole iodine asamanyinga ime number 2 n'abasubati mono bakonyora kwende